Kera kabar sunai ka namlado jongka Spain Supercup ka Bakasan adlim ka Arsenal laga Man United kulay people lag parjor Bakarsan naga Porsche sama ban like subscribe hakicingila kay jongka Indian Super League padeng ka Mumbai City percaya ka Jaipur ka Mumbai City kalalim no dalay gol anor hakmat ka Jaipur jigi nigilay gol jongka Jaipur latep daw sanam aga minit ka Mandru saw Mutsa uje Mary menit ke Prapos Ndriu Batsa uje Hernandez menit ke Kendai ke Plot South pada kecil kaya jongka Tatrao jongka FA Cup hapdeng ka Man United percaya ke Arsenal kila ikat the marci gol pada gol jongka Man United letep da Brando Fernandes menit ke Barsan Par petang 10 menit hadin Gabriel Jesus laban pendekat jaga si gol menit ke Bandro pulai padahal bakut kilai kait marsi gol batigene lara no hak penalti tega menit kila laban penlim jika Arsenal dasan nalai gol amar Arsenal kam laban pendrum barot sanut ki player bersagawe pat kejing kai kata kejing kai jong Real Madrid percaya ke Barcelona Spain Supercup Real Madrid lare no agama Barcelona dasan gol argol warla ga Barcelona galalim no sunam balada pakmat jong Real Madrid dalay la sigol halidne ga Spain Supercup mare nem step Barcelona laban final dasan argol hagane ga juk final jong Spain Supercup hagane ga jing kai final hapne ga Barcelona percaya ga Real Madrid nem step Real Madrid lalam kmat hagane ga jing kai namar tang hagane ke Bandriu Mbappe la tep sigol Yami Yamal tanggal menit ke Barpa laban pendekat da sigol bad Bursa Lewandowski menit ke Live Pendriu Bursa Rafinha menit ke Live Kendai buat Swaban Kut ke kelas step Balde menit ke Sofsan plus Kendai habawan setengah kelamit Rafinha laban tebiang sa sigol kita menit ke Sabupra Barcelona menit ke Basan Punyau talayo red card no perla ikon tang sipumut taga Real Madrid kalaban pai sa sigol da Rodrigo menit Pedro Pronre Madrid kamlapan pai yakineki san gol ke Barcelona kurno agane ganam ladu ke Bakarsan ke Spain Supercup kubleci bun segdo way pat ke video